Nā, kei te tū tonu te puehu I Wainganui I ngā kaimahi o te wahapū o Tāmaki Makaurau, me o rātou rangatira, ko te take, ko te korerawa atu nei o ngā kaimahi e whakai atu, kia riro ngā tūranga mahi toru rau, toru tekau I te hunga Kirimana. All those in favour of the recommendation, put your hand up, please. Great stuff, unanimous, great stuff. Anybody opposed? Kua kotahi te whakaaro, ka porotu anō ngā kaimahi I te wāpū o Tāmaki Makaurau. They're absolutely sick of being bullied and pushed around. They don't know whether they're going to be made redundant or not. They don't know when they're going to, if there'll be an offer of a job back. They don't know when they'll be casualised. They don't know anything that's happening to them. And they just need to get this to a conclusion. Ko te pūtake o te hui nei kia rongo ngā kaimahi I ngā whakaritenga a te wāpū, ki te tuku I ngā tūranga mahi e toru rau, e toru tekau, ki te hunga Kirimana, I whakai rātau kia hamanga te mahi. A te tekau mā rima ki te rua tekau mā rua o hui tangaru, ka porotu rātau. We'll be available to move the ships through the port by loading and unloading them, but we will not do any work of anybody coming on that wharf that does jobs that we have coverage in our collective. Kei te toi maha ruki ngā kaimahi katoa. It is I'm a little bit disappointed. The uncertainty is very hard to live with in terms of making plans and knowing what's going on in the future. Ko te tono a te wāpū ki ngā kaimahi ko te pikinga utu ma te tekau o rau, ko te āwangawanga ia I raro I ngā Kirimana hou, ka itiake o rātou haora mahi. We'd like a speedy resolution to this whole dispute, but not at the expense of family life and permanence in the future in terms of stability of work. Kua whāmarama tēnei take e haere ana I nāia nei Anzac Pikia, te karere.